za su nan te nama waye to ane ka mambet pasuro ka fulden bala chelle kumpo ibanku nye bipola ka chen dol nan ma kare kamande kore jire ni munati tike chen nan ma zoma yila ban ma pune so man kollan bandiranga dunya ngo kollan banga ba te guruma ama ka yo banyara la ya yelo ko Chakati azan pa abati banam na za duma ngun nam duka gaisi ngun timmina za sanya vle katon pata alafi kati aka na zon dabsulmon titejine nzang program mo zang te samba nam ke di anfa ndem bere pune yulum bona abu muaz kapami ma abu farid program mo kati pi yul bol inside tamale kasa hashel camp tempun yarma de ya program sheltin yihna ne te gelle yuna tamalmo bin yar shanga den chenve yanga ne rambe chenve yanga katizan la ti seloma kedi zomi inshallah tiani katare kanya na chimbi mai ya jilt dumo pune be pasamba be pun yala ban pierna sa shel kam bit mal saha de zoti abom gbaye didi titi DJ ngar kawara la kabo mio nte pae Abouakar Abdallah kasoka mio bigi DJ Titi nte table bigi nyala bambe te dumo pune cheka namba marhabi kwamba yi marabi okay zombo ne ti chante yule nte asashe kam programme moton ko malezan na tirsamban ma zon tien yule to ashema de za ha miam tambe de dumo tam de zo domi Buriche kan yellara tamal motin bien ngoma dingman la zalse de betum de tuma so kam za sannin dila boarsham bi ay ku nege kan decide yen zang nsoche yina ku zang ndagul duna ka fara tamal mo palle mo zo bi palle kam den be tamal mo nte jinde zo kwara so kan to yelma hal so bien bo yarabe do ma gbayin dum ba shaba kana an kulce so kan bar moto so no borsham nirbu durulo no bo so no borsham zo to kan discuss para zo ye to ama den kampun yelma de miam tam te biase za se ne butum de tamal mosham de zo kan bole na kimba yimo te wara yima DJ Titi te table bigi yeb kena katizang lala yeto amoma kati kyer pulinya te gwanin to zamle sham na yin ta katare kar na afane te biaguma so tule che kanchang bigi sana okay mabia I will ti yon te zalsi to ko yarba tunu tuma because nanam yara da batara fanin yara da batara police amin ku ji traffic ka tinya ka police me basari din to kun kan ye point bi hayin ka shame yan yaba wo bu full ma ka pam lala belur bihma yes ka ko san me sari na pi kan yerba mai san ka gar ka bicen lukshe pulo ban yelo makers banditu ne be setri exemplar life kan insal ma yune ka dolle ka ba bayan ti piri yira wulan tuni tenno we kampile ma pour son den kamale nzan de tri abu muaz okay because you to ni niveau so mon ta persona ka programme kan be ni samba ne bantu kwa ba manka wunda de ma pour son den kamale terba aka tele azan yeto achezan soma before ka yeto achelen no be ka ben shaen no wula kana halle karta no okay the courses involved ma avant la so I le lawmakers ma mama bananye the course of la ben shanga den na ma because I cannot tell kaman Ghana police service ba biane so bam bian ma bana ne bam pa tungban ma zelsi karbara agbayo kaman am pil kayen kaman to ku be traffic ka problem be te kana tizan lor garon der mala bukata na kaman before ka so kama za sayam bank kaman pala ma zo
zalsinin yeshal bananya ni vo shabanya educated to where abang la lawo but buma banana anye wo de sa ba chela ba tuma ma yashel son ka chant dat la ba yashel de malgre agba wo ka dol ni mane ama ay leba de te ka lgrma ay nyam ka kanin pol ba la aspect mo ma mo konko na za de sa na kama beto kwa ba man ku sahanan ni mane educated to venyer nga zan cham pala ma zo den simsin te dol le shap den ba simsin te zant da buya zel chan den simsin kama te zel to container na shap aba wo ba wuro tilala ay chan akra polo abanya belle outman nan nice very neat abang la wa kana ba palu so anto ko karon from pyongmo taxira wa halle na savlo kabanya ka di conjection shall be solman ba lenti yo so ban jinji palama zoka nkwarbe bedaguya maybe de kujim no so kanati yalba ya ami yinji loksha poloma ka vien yala be la ndir mo gbara tun da ban na yala ma abawo bande simsin da yalba ma banan ba yalba abawo so mon ba mi hal so alir ma kaman haltin jo misale kaman imi ne zalmo abawo inu ngodan dima ka so ba kanati yalma o boy kunye so ne chantan o boy shala da ka ka tijiya aban to no da national la nyetu abawo o boy ka tijiya ko mun ka tijin first ma aba yelo shala mi wa am pa shen mun ka tijiya ma am pa shen exemple dissect be maybe mayor pa abawo be maybe IGP bumbu nganga be mun ka tzel container first of course so mun badol nyama ka tijiya ka lire ya kaza ya sheldon zan ona tazan zal man abawo so ay nyama kala all the time kala problems ma bien abang lawo duzo de nyama kama wula tinyan nan sham nyama kama wula kama man ne lire sham ka suggest sham nyama kama wula Ghana police service ka ko konsu loss ma yeto aba road safety nin baza habian bara le ba anniversaries bon kun nan legna ana jinya ka bana ka organize workshops karje ya o ti educator atin ro mazan chan kama palazo den simsina kama azan moto dol palle sham den simsina azan loro dol palle sham den simsina ba moto dol palle sham ba nan le aba bu ko dala koron fa halon wa yaale sorry for me to use that bu ko dol let bin nan shan ka lagra yina ko so den cheka development shall ba kanama alle den za ha pa kama ka saratin to palamazo because so ben o ko dula palama to ko tam highline ma o ba kan o ba mirin yeshe kama mama yeshe 2 years ago la masharana about money la masha police ngoda tamal problem biso karanyala en kam na 3 system ane 3 system am ikena da puno da wuna abawo to ngonduru police o duru butuma lor ka expert man ne pena 3 system puno en zan ka to just because aduru police lor abawo so halale the mal side effects pam zan chan kama ban recruiter te police ma shame to law makers ma de simsene kama belehele because zo yezan ba chan training ma sims bo urbale bama sha bagbarle abawo so bama bagbarle bi ku yina zo ko loro dwel palo so no borshe ko chana to zo nyina nyakora nga kayina ante zan loro dwel pale nga ayubo mam pa pola nga mba mi lo mani yesha nyimma mile yes nyimma nan kanya anya point ma so de mala bukata ne kama ti so pala abawo ti bo so pala ma en piana bi hakuma puna ka ba educated to well kat asanzana zambu nu pia ka fana zambu nu pia ka mun ba kana ta ba sa wara ne tangban damba wula katien no domsi ai chang regional police headquarters ne jobo mala crime office ka be man every year ka ba mala yuno pulni saratin nun lawo saratin ma pam ko zo maka ko nyeso ko duntam parlement so every year ka nirbe pira damba so nyang ha la ban jinji palama zoma okay ne yelo no ban pak jinji palama zo akwa nyala so ko zan olorna ntezan za loksheplo dembutune o pakale so mi bien yelo shele kar ko zela hale ko te kana te polurma on bore sa shele la ma wulan tune te yulle ti la nyelo la te nyom le te damle ba bi akuto dabla do sare ski ko zan dalma agwa o kamle zan no zan na den kan yala pilgma ni am pilgma yala le ba mamman kunye lombi kesma banon ko serle abang la labo dozo de nyama kama wula tengban damba abang la labo na asanzana bam shuteng ban makare simse no man ba kana together ngba sa war mangle do si alir ma kama misale i do ambia karnya mangwa bia ay kunye kan nku yira ira yen tour bima on to pick la attitude ma abang la labo so the same applies to command Ghana police service na bande yina karnya kama bobo abaider by law shanga ban mamman implement titila to tabanye
citizens ka dole ma anyam ka baba dole Yes. ama dinin karnye kama ba kamna together with tingbanda ma ka ba sawara de sim pumpo tin je wonta tingban ma pu no won nchara wula ka tien na ka bon ba sawara ka ba yina ne yele to ashela ba so biro preglo ko be yo nazo bo mi pale Josel sini she aku she pia nazo ka anya yilo ne package ya so te yulmo ngo kar konko ma yel bol ka te yulmo ma na chimba bankul jine para zo en var be ka ku nyeso ko ku gbo vanta ku do pale zanchera ka so kan en yelo ave bi ajin yele de bien ali la bin harma ngona la aspect ma kaman dinya manan su ya mai kunya la en ba kan tekpar dinya manan su ya ho man ko en ba kan tekpar because zo an nan le ma da ba velti nyam man da la fi ka nan le man pa gana zal ko wona ko dol pal won var hal gana lo na ba nyaka gana lo sha wona te nyom fa abayan gba ma sha bangba chente sharma because ayan gba so ka te chang te ja ka amno shara o gba lambe ya to didn't have problems man because so bi sha gba dir le so bo bo sha na dir lo ma so bi ya ba no chente ba ban dan ko wala yel ba ka bazo atinya bo yang ba sha ban nan ta pa won le ka ji ya bana zo ka bla ku chante duant na ya ne be so an ka ba yo ba to nyama dan sharia na zo kan yara ma ka fona yomo nyaso mun ka sidin ba moto mpiana kula traffic moshi yes mpona ka polanga ko per cross ka yetuma no uniform zamna won na zo ka dena bien zuma phone ka ye yo ma ba phone ko zan phone ma zan po ma ro video ka te zumna won nyim polanga ka tombe play helmet ka nyo lala ben yaran ma zaiti ina ni gbari helmet ni ma nte pa number plate oraka number plate oraka helmet kanye puanga ka tom per cross de sanne man indirect ngum mamma kama aina kulliho kama de ka korsine kama bazaliho ka to ke polentuma ndambala man pa dem pa ayinya kama wala ngum mamma pom bregla zalsma ka chenna so zo aye sabila ka le ngunyi bietuma na kam zalsma ne ko ban nan le so misa moaz ku yelm na wona borshel mama wala ka ter mane wallahi mbe sato borshama anye problem ma ko mbe sato so ne bien sato ma be yila chapo ngum mama den simsin woro dole chobo dole la agbawo duzo the most important thing yam kama wala na zo ti selo bambe sambanne baba mi zalsmane nyesha so bamno ba milima baba educated ba den simsin ba educated ba sham amma pa I sorry for me to say I let Ghana ya alongo politics pa kama te pebe shakampu agbawo because on alle ban pour shawa road safety department and kana Ghana police service no lawmakers in Ghana ma alle ban pour ba shabe shabe ba jillo ma agbawo ka zan kana no tijin ma biyo ka to tuntu on kana tumbo ko entu titi che kan labna asane okay ayuti yon tunku yar biya shangoma de ku kera yu apara to an extent anto nyeka biun yuma ba sai yuma ani be yum pia ka nyi ko ji piota be ko ji dago she dabam nzambe te palama zo on kwara lala benoma za vielan bala well akana to yule ka za vielan nyele to mansan was Ghana zalsi bo hono kama bimu mba paga yu pinani like so bien no auto kwada bulbe onung dabdil you understand and I cannot you child abuse mbalama like zalpana bo hono kama na chebia tala hande nyel ni mbongo anan wula azon wotai lweshe pulu duntu denye kama shukuru so I think kanatin ya kala bana da tun wala kan yalma ban sha'ab ben kap bona na task force da tun da bazan ba hanka labna lala ban yarama ku kaman ka anya bi be yun paga ka anya bi mun ba paga yun pinani ko be palezo kala zal panama ka wala kan ya ka bago ka viban onar ban ne shaba in ce ka zal pana karadi lamba ma understand I and I cannot to you to pump like to cannot be zaman shelmo
to Ghana laws the bilan tum de tuma be ka to Ghana to Tamale laws and tum de tuma. Yes, Tamale is part of Ghana per se, but Tamale in general so Tamale in general to zalpana betum de tuma. Exactly. And I cannot really den to tum de tuma lushe polo dinya den handla wala kaya tarmo la to banya tarmo kamana de ara yele to ashal like so kana to pa ko loro gala an kana to most of la bayara ma za ta pambo ma nan dal and shabbe palma zoka ntamla ba yulma bayara uniform shango karanye kama yes la na ruma ai pa ka loro gala banton na min witness la ban ka kana ta buga so loro la karzam ben charge am kayo domini you cause a crime there by kana to you for example maybe nyela twema ka kana to pakan loro la ne yina ben yunu mam kanchana nko yimna to kwan loro domini nye kemla zu la zal ma ben dima ana kana to pamu ma yina ndu like you set examples ma ka to ban yektar mo ga tan wula be to ban yisir nawo ka to unia ka be ba kana to yul banno la nye ban cause la problems mo ayala bo so dinka o cause la no so me bin above the law so you could cause crime che ka zalguma din ya shamkara diu understandable so la tax force numa din de ninka bishirtum ne butuma din dole ne butuma shaka dole zalpana ma no wusham na onzo are nyam ka biya kuma kar labna tizan din tunar bisham kaman ka yungi paga ka bechan dole pa nyurchi gar num nyurta kama de mala nan buau yungi de shele nda ku moto yung kaman agbazan can kurga yene nda ku yila tumana kuna la sahama ka kummelma so kan iya ya kan duna palazo na zo kakana palungo zo kulache traffic wo shi yung ipaga ka kana ni manan tinyam maya kalyan nan bu an baga kariya lan labozo kabelambe ite kabiyina ntuku chen yama kama nyen lana da tuna ko en don kammi kama abia la won don sham understand so la magbe song yara la task force numa bansula la fukumsma bi songba tuma wanyela din yan champion yala mtetezasa so de punisher kama barmasi bam biane akulen ya bible fu ko yina inte suhra tunumo fata bicycle bibi shabeni mane ay ku ka ti dabandir gudi nawzo adika gumna dika guza shari via yang mama bane en via yang mane temi dote de bien pamsa ha oma la banu ma wulan tuni so den tuni te dole ka karche akana to yule tinyan do social karche kunyala like kaman tutamalmo bamba be asan zanuma yara banto yar karza be yar karzanuma tutable to gwamnati law enforcement numa bana tun no bayina because akana to yule so ko en yilo pirga pa mpena tamalmo ka yar moksor shel kan like akato do ku yo mutti sokam demi zoka bare no ma bien ma ami understand be so like nima tun no like be yule mbang zalo ya kaza ne charna yongo de tuni bon charna de delicious because akuto nyesana kabu bon kaman sanay charna tamalmo bam be bare ma ban tun no wula dan identify kanya de ka ban ni shel din cheko charna because akana to yule the dawon barman shaban zema ba pergal nyala samba tambe be yala even though tembe ba baba ya samba ma ngase hal an yar nan fusha maza like kama dana min fama ka ku can bindiru ma dafshe ko kana ta da taliga be ka traffic baya ke zai ko kana ta da taliga an yulala be ma za kata malmo be hinya ba ami ate an kula to ko ti yama Mr. Dan yin shi Rana now zo nambora o store man da onda ko haro bindiru ma okay the opposite ngo bratu ku import ni salanka yan ku
but pam non loro bibi ami ate ami flan and dabara zambansi excuse me kama traba bang بجوايل العشاء لوكشبونا وكوزا ما تبع دمنيمانه كاتيجا كاتبو هونو بشي يتكل بانلاس نيرمو ما بين ينا لوكشبولو يسي ما بابا بندا بانشا ما دي تابيتين شي ساشي مو ببي يون تنبا well ba gal ka be yon so you see dan kan yarma so the butchap ma na shi burda pun ta ban yar la bare ma burda pun ta dan ya ichana din ya lo no tum no tuma shel ka vego to vehre dan to no vego ma vesham ni ma da to no ta ba understand ban mal ba chan lu shel pulu ni ya shel ban mal ka mal ba chan ma be tu shel ban zang ba fiyarna na ba tum ni ma shi ka dariyan da like karyan ni ma nan da to no quality ben yayi viala ka banan wula ka bace ka bace hai ni yayi viala mama ba yin kana ba boke kana ni tin nan you understand ko din ya tuma tin mama bang ba ku yon to yon tuma kana tuma dana ne te kana bolenje so yiri yanan kana ni te ite farte tuma nan so you see so la barmansma an kana tu kan fun yalma ka tamal wonnum yaba hal tamal wonnum yi ko en biyan ba ya ala so dan ka ba dol fiyarna banam turba la solma so I cannot you sorry to say this mba yitin nan mun they are part of it because akuto biatan akuto malatan bane ka sante chana dan ka babba tunto garamba because the malata malmo de pa yalagme to an extent lala bangbo ma kar 20 very good so don't 20 ma doesn't check na ku bian dole nyelo malo kwambala come on like office dan ku zela nzete ban wazal kana la bantun no ba wuhurte za kama kana tiyule de yulma zoom police be wala ka ya zoom police bam pi shab no bazana palawanzo ba pi ba mazal no banan wala no ba wuhurte like rules and regulation governance solma ba kana tiyul kama na yitara nda pun yalle bazala ni manan no wanzan le ga dabzila demir palala bazanga mazal ni manan na no kama in kanaka traffic ma din your red ma kan bazane soldier na agbama amen no awula I educate ma yes I wuhuma me won tunano ditin no won tunano ditin no won tunano ama oben dia la fila oben wahadin tunanin shalla he's just interested in na bomba shana ko chakacha so di shirko yan kan yan borban shana kacena dan da shabta na to cosmetics kan to cosmetics ma ngole ce karnin ma ate cosmetics ma ngole ce karnin ma ce kan ya so ya ka buyin te vo kom kalabna ama po ina te loksheplo are ne an ganin ya tinan mo tinan na gafara bibu gande ni krogo bati yarna tiam fable amala tin ban ka so te kena ya mande tuni la ma timi samba bankyarna ne ban yira dinin cika anye kama kai to ashana na katukuto contrôler GAIDA-COM TV zone na bon kan suri iban yunda ya ayule yin share ka subscribe to the channel ma din yan cika tinye more views and more likes the chankanta ten labna so to vocal mark labna kan ku pangsire jande kadama ya subscribe to GAIDA-COM TV ai ku chang Facebook a type GAIDA anyete ka subscribe to te ka di amfani din be shi mozo pamba ma na nyara ban be du mo pul tin yare to ashelma very important yon to za se ne be tumde tumasham titi ana bian makati samban ma nkuba nan labna te laban ne ga ban sha wanda yalla to ashele ana apun tum da sanda na before gatna yima kuma zan can la samba ne kyarna shamti yon ai kana to yule immigration be la forces ma tumale force sagat bono immigration banan sulla la fukum sma ban zanza te barian ma nguka tatem ban ma ban ku bono la boda to ko ko amel la de ya ka so kam bang de mission la te boda ma banan be ni mane
and cannot immigration but tumanya like den piara naranjira understand so la sambu mai kan na banan tun no veban baniya ni nyeshel ka because I will to young Tamale passport office ana jin like manajin ku witness be na jin like be ka chamtinya samba ka san kana no renew your passport understand this kama buku nye yon alaha enchana Burkina ko murtu yoma wa encheni mane like kaka passport ko tutu buko ante bambu ha be yara so la de bien karabeti yon ya ko luala akana tiyule akra na jingumle but tamal ngo kar ku be is just based on Tamale here like the ku yume so kam no ko kano engar mo tena abnya ka these days kaman ka crime ma yara ni sa korgo kule mine tayisu am robbery abnya ka zoge to ay kana tiyule de pergal katam be nangdelma samba because this young una I be I kune ka kadin yandi aku chan wegbin be sheltegia dibu una ante dini dizo yadi bu mirten katen kurta ka dere taban yarao so dan kan yara kana tigil kama lala bane kunun ka ku dolan ku vehrel samban to kosoro irin nan fa kule amro be chanta kapso sto abud nun wula kanu dizza samba yon yika so ka bo so kana yon kama tiye zase de butum ne tumo tukuto yi ti di cinema ti table ti minister na mayo aba so boko bien nangna ka boko nangna ai kana ti yulia sora yina yara ngunda hanu over nzanto Musa Spiria fona salute you sir afoma ambo ai kana ti yule ora kwela la seulement kanna ba prla te like te blacks be te tamalnuma te bo bor za gel ma be te bo bor ban shadin yan sonte be ban shadin yan mal jahuma katanu wula katutuo hale ko tanu ko o ti chele to yama to ayelma several times ko chete mo awone nte bunor we several times ko kana palongo zo nte nan wula nte cheka da be ma yara ban ko jinji pala ko yisman taba ji amma on resign na ga dum palma ka tin to wuma onda ne ga policial ma sasa umute to mbu wora no gba to ran biya da puni nya ka ta tamal ni mondari nturoti ya o mama own party ka halika party ma pune ka miba ka shab sableta na man chan ankara ntizam nana no me create MPP and popular in Tamale ka ku yeben shao ka ban shao o kunye loro bran njiri pune ndi ko puri gina kama ka won yul kama ya te ban pan bien ma bita aza korga de ka problem ana sana yabo because wula ka so en bien palamazo and what pains most nyala banji palamazo non le dabil ay ye ka sona ye ne be jeni perdira tizayen ka ti jini man perdira parlement la bien ajila ne perdira tonzo enzania kamara jini man ma sol zum balama lor num sol mbala moto num sol mbala ton nzo enzania ka lor fage nyon jana perma dirma anya villa ya arabi nya villa dan ka aya na perma dirma you understand so dan kan pun yelma musa superior o baba anyo onda ko social media nya la din son yara tamalngo ana kulan ye like a yellow pack gala be ka bendir ko be ka dago ko o zan gala sol po kalu andi yari fang man forest man be yiba ma banda yiba na so ramin karantin ne yin da biala tere mo jomna o so sil ku chanti bi mo ane kallo o bo gon chang lu seplo mpo na kabla hami o yan mo awum so bi ya tama mo yeto aya de mala kamande jire che kan labna bigi sana bigi misamwaz yonga ya vole ku che kama katenza se kuto tumtuma hayati sa kan to kunya ka bia nole na zabim bim kokul gba na ntu
ka shɛli bi niŋ ka o gbaagi afa n tu ka shɛli bi niŋ ka ti ku biɛni ka nanim maa biɛni ka afa nim maa biɛni to hali a mi yɛn tom yɛli pahi a nyɛ shɛba ka bi yina ti support lala yɛltɔɣa yes what is going on in Tamale n paɣaya pam ni an zaŋ bɔhi shɛli n zaŋ sɔŋ maa a yi kana ti lihila bɔhi shɛli an bɔhi maa di chɛnimi ka ʒiri yɛli gola pam di puuni because a yi lihi kaman ni ne zaŋ shɛli sɔŋ nyam first point nyam kaman wula leader banin ka ti piiri bahiri tooni ni bi leeri ti kpamba the kind of leaders that we are choosing anasa la o di pumpɔri ko kpan ʒimi a yi ku nyɛ so ni yi toondana ka o piigo bahiri na o ka charisma shɛli o ka qualities of amana dira anasa ka yi piigo bahiri na n'o kana zone number 1 only kaman an yele to ashelo ma kaman to driving to man's back somewhere Rollis and Dana new president do anasa la go kaman yeto ashanti yero ma za sara nya karbe gana ba le men ne sem man kana ka woni civilization to poni ne sem kana to mun chang to penser za velle ma to ba penser le nage zan kuna Tamale to bien be gana zan bien mo especially Tamale tenamba penser to ko good life ma ko so tem pire leadership ma banin tahara la be ko ya chante piso number 1 ya ma o katu shalin pigo ma bansen ki pigo aba kama ma bi won ya be ko katuma o pon ko jila la kana ya ntor wale di yo mala an yesha mo tuma ma bansen ba der katale shale anya bo zo ma katuma ma bansam kama ma biyo ya leto ashe kama fuma meyo Musa Superior understand wanda anya meyo alirin kai to ashanga da nan wula kar ta kama da to watch program shale e channel won so karanya ira discuss about lands ko habi to ali lala Musa Superior da wanda implementer law shale kan na lala state lands abana ko to kwale because brianza la me develop ka ban je pala ma zo move changna mane ka tire assemble revenue ko bien rental metaba aba zo to kwale Parlement mozo kaba dunati jani ngoma dunati ji parlement zo ma de simsina consider kama a healthy adala fe because bi ne bi aka zo ya ga ko yina demand of course abanga wo imagine ka loro faga wannan hula on to che no before ka la bin yaro ma za sa yambala to zom na won bin shakan notice Tamale kaman kar surna won kaman dinye na bazana because amba kana tele Tamale to bi polema to nimpa nirme karpang mane kama MPP NDC be politics ma yes, like to understand na kama nyungulu sheje no gafara kama mini tuma semisi bo tuma titi do me betting ma tuma kaba bonte akabuka ta agba ikunye wansiri par bia na to na akatara aye bo because that wansiri ti wan bi na ajam to dole nyinza asu yes benza nza asu non te nama woye to man bet pa suru ka ful dem bala chelle kumpo ibanku nye bi pola ka chen dol na ma kare kamande kore jire ni munati tike chen na zoma yila ban ma pune so ali le ban yar ma za san na zo kan yara ma kaman Tamale kumpo de nan mai kamali kaman we ba ele 2000 ra ko kan jima o MPP nire nyama so for da mata man ku ke NDC nire ya ma bi potin pa yesa jo kaman malades my friends pam anasa lao both NDC and MPP za saka ba biane manzo wawo be wura ay kana so abala lao no before ka te am yali am bo shelo kariya nyin na bazan Tamale now so shete pire la kaman ban simsin ta pire mo mel qualities no kana ta tuntu mama ama agent piso nguna vasu kan mi aba o mi vasu ma le mazo attention excuse me to say now so kan yarama manin yar meyo na man pon na ozo man na ban ye kaman meyo wa za gbaran zasa because nyama hal woni to pa 3 months ki kubu ngo down on air ki bu nyoba ki kubu nyon chen ba ibu nyon nang bin shaw ama ka to ka zang yoro ne za pa le zo ka dir lore te yere to ashel ma mbala kama ni yenda watch program ki discuss about state lands te yere to ashel de simsi ki MP leader ka pi ngo mel qualities ma no mun think far maybe 20 years in future 30 years in future anasa labo future plan de simsi ne te pa malle ba yon ale te ka future plans bon pi leadership ma za saba kama future plans ahead of tangbashale bo yama ba EP wo ko mal niya o pumpo bon pi ma de simsi ka develop 20 years plan anasa lawo anyam ka te bon kama 20 years to come ka Tamale bien Tamale ka pas bien yes ka lampa overpass ka te zan le bon interchange anasa lawo walk over anasa lawo ba aile kaman te yere to ashan waza sa de kane because in chaga yere kan ma da gbo mira ngale ya ne sandi sanka ma man tambiye no ma ayi wado be ayi Côte d'Ivoire
abala kana tamalo ben kana gana kana tamalo ka shigi ka kana tinye kama wula oh yon nyurla misale excuse me tinyura vardwel pala ko ba bar penyo ko de voix va nyurle ya ne wo ben ta ta ma dwel amanya mobi kan ka te ba ton bua pam abala mobi ma ba mpono bi ko chele ba abala inshar har ka ai le la ben yaro ma za sa na tuma ma pregle kamna te jimeyo ma zo ne lo makers man nan ma ka ba konko ba zuma munyen yina te tama kamna la zan ya to ashel na kaman ton kuriya na civilization kanama ne human right you see now zo lo shanga ber misa mwazam pona de malaka man human right no to pier kaman ti ya when it comes to developmental issues human right ikara ni pier to ashanga pona ba malaba limit in la particular kama an yero misale so container za palezo katia ponle kabana na kapte maaro zo karjane ni human right ni to ni abuse la dama now zo kan yara ma labin yar ma zasa na dan fara katan ban ma labin yamma agbawo ba dinin karne kama wula o tuto yi nan ta pinin vocha bana to tun kuma ma har ka jara nyeti de subsikan bi akune ka to ku yinan tizan kaman taxiran to ka wil te bakare lo na ma nya a cha kra ma nya of course de ku pela na chena ana sa lawo ba yo na ka an du palon so front taxiran ko le bas gumana so no so an to yul bale tin ku kana chon yelo la azoka shishima ni ma bra mi un su to biere chere biere pon to zoom police ko jinman tiyer na police boku shi interchange overpass ma long nir yare to ashel man ba filwo ande bo ma kan na so je kama na tutale ka baga so chang no bitire no bo wo lo ma bo wo palma no ma ti zum police ma I'm not sure about trainer ba ai but trainer ba na se to bishop zuru ku kimi de kunya no mane ye sha de kuma kama bishop ya boku dola bi kudwala party ma ka ti dika bunye to ka be o nanzo be o ti di party ma wala pam so pumpo to ba she to kunye uniform je pala ma zo mbo wora me ai lere kamantin yarma da pala kama won yunin samban ne polo da pete gal la meyo da dan kam to ka ko gal no be ko ai le ni yare to asha de simsi kaman dilgu na zo o dire pam de simsi no ni o mi ni ba because the guba 1 year yes de simsi no ni go be ko akana tele tin yare to asha all the time to zo ti bo be media yi chon sante bo on ne reveno na assemble ne reveno kan le kan de yan tumtuma en no ko je wona zo kan am pare expert but in la account ana sa lawo kama ton ko je wona zo kama on qualification ngo be ne di ban sin shan wasa ana kama halin ba to ku zanta mal da wona en create revenu ta assemble now ze to akan yara ma kar kunye ka wuri shele yanyare ten yara state lands ya ba chelo ko habo sorry for me to divert that benin kala state lands ma ben la ban je ma za sa ien diele me gwamnatin su tan ban ma zama kan tin ka dire ba farko ka assemble ma kare ba zo yambe yo ba ni shema zo lima o kunno lo man o ku barg lo man abanga ta table regional minister ta table kamant da sanzana ma afan ma sorry for narim zasa aba because ba pigo ma titina na pigo ma batina yono o leti tamal yabu sonso ditinin karanye kama o tumne ba de simsine kama wan yagu pina na to bolo yaw to anan to bolo zuo tension o palema zu ngon na lende nene brabo Musa supira la ha Musa supira wanda ba jiya da ta bolo ora engage ba me ana sa labo ba limzo onche ma lema onche na ka tramador ka tax force no mona yina ntike tramador to lema tax force ma gwa kabla tour ba ana sa labo zo bu ba nyar na bazana so bu bokatle ku bora to bora US ana sa labo ameli regions ma za sa tinje sa ha 6 regions ka famal engana first ma dranya la 10 tinje na zo ka tiyan rate bin create 6 regions sha pattern ma zo na zo tamale mbela las ta sama changa pa poi kalu kama tun kuriya zai ma yes manager o yamane nji bolga na be cham bolga ama solo pam di shara kadama bolga zai sinye din tumna ne bolga kan to kana har yun 1 yun 2 ka traffic ne to gba ka niveau gan ko za ka ku cham maka bolga ko even akra ako kai ko kam na nazo bekale ado pe loro yon yisi mpa akra bekale kai ina o pay station bekale so la tout en kinya ka traffic ba kiza ba sama titin ban ma na zalzal shanga ma ka bu pamba bambe tin ban ma puno ka ba dolle on gure citizens ma selo bambe din simsene ba besha yaba yore kane ba za ba su yurlan ber pon ka so kan palen je ya nazo kan yara ma o bon mo bon so suru ko mo pa o ko mo pa no betidi direnya te me nyama ka nya ka party boys mi afa so ma be mboro yile o gbara sizira yiro ne ma
You see, Aku miss baby. So incham ka dey yellow and so zelden ka police bien. And so kama fukum se don ko mal no to dey yellow kama yel bolga ma an tana man cham bolga brada nyala contract masa sule ona man cham bolga to tuntu an cham bolga na zo kai kama tamalo bon ku shite bra no tor wala an cham bolga jilana mana ma ka tum do tuma avant la bo because an cham bolga na ta pastor be biate mal pala be jion en tan bambe ndiba bello sambala bolga Sha porting barma behma kan des en la shel kula yet develop la kar shel palam batang barma ama yo yet nazo contract nazo ka benti la contract ko chente zan saudiness na kana tutun an ko mi paso nje no bolo yutu fama pem yo yo en bolo yu so kama za sana bon om yo be yaram no be shak kam za sana nang le ntundo tuma bolo company nazo samba akra na ko chente saudiness ko chente zan la pa an abangala kar ko nya yo ko yo pi bangana ba bian ama wa no cha kala tazan bara ka be yo so mon po tenun kulab timba manyanga dozo kan de yelma yeto ashaka tetama no bipola pora tijima no nyasam sahama black ne shetu kusu manager sahama ka kabalero sa oh now the discussion ma ngura jamala de yeto arna bien pam bwa mo yin kan den zan bwa ma chi kan zan bwa titi ulu kan labna san kana an ko va okay ambulance be playera key rolling ni sanem biasene Sonto nya accident ka call ambulance hal ka bokora be ka soka ambulance puna ka nyeka bunyare sare nchana bosa yimbala at the same time bami gba complaints nyame niti ni salmo shabbaza call ba man yu hande ba ka bana to kana ka so bin sha'ban nan kon la de ba bosa tamo an labsatama sahabe sun suna ka ci can okay aka na ta yuliya kama ne na koyi kyarin da shamyala in wana tan kwara tuma tan yi kyaran fun yalle tan kwara la tan do social kwara ta tumtum da ba danan tarta yalle be danan kosar la problems ma za an kana ta yul social tan pajiyan da bulan dol dan kami de padola mun ala ka amala ala dran ka un ka mi ala panya mun ka mi won yen yina poy ka ala ka man won so lala yala de bayon wadon tarte yalla ma kama tre yang para ta tumtum de ban dole ammi be shaw maybe amila tuma amala tuma ma bansi ma abu hanlame kamile this certificate kan gobo dan kan bora ka bashir qala dan tun ba qala sha lala problems ma zarben because I am mila anang da bin sha kam me don tunanin la sahashel da ran tunanin la sahashel to amma an zo yanzu ne maybe mi politician ya kaza in can shukurma tuna be kan ku be can shukurba maybe ana can shukurma maybe katuma ma kan kaptuna diverter kwal ushapo maybe an banun ko sele ai nyum mal pambu an to zan ni manan buhanle to amma so ku biene o ka certificate shele o butumtum shele like onajin my working experience shele o party di maybe one closer to MP ma be la nan gotyan ma be assemblyman ma ko chanta pawo ko zon wachan da ba ko mo ka ba ko jil office man wo mi woyen nan misha ulante o jila ni ma na kurner ba be nan da dan butuno nan sha I understand e go and alan kana tinin sel nan ma mi baza kamane shelni ibn katu color yara labn ma de tun to bastople because tan mamma no kate koser hamma tan mamma kate bori ama mandi be dira to amata de biane de kubbiane people are doing it which is not fair because one am bolo ko o kana o di wahala kana biane so sant boro serious ko yen me bia yu hande tumma because one fuel ko yen kana ma fuel ma mi de darme understand mun man energy ko yan waste kana maybe or malban sha'ano no ama ko la zo chelala bun ma kan roshina no to no wula no to save life ma understand ba ko to pana ni ma kartin yala ban sha'abano ata hanab ja'ani yisa mal ni mu haka bolo lankan so ni ma bu bakka galma tin sel ni ma mal problem understandable and ban baza galma shi nyala kaman ban yi ko kwalor man chana we I've ever witnessed it dan dal man da ku yila tumana kunna kula police station
ko ku zaŋ speed maa na n ti gariti zuɣu thank God min red boy nda tuma ni kunna la bee ma so gari maa mi a do suhi yɛla so ko yɛn ni no ni shee ti doli loori maa n ti baŋ din chani luɣu shɛli polo naa zuɣu ka ti ku dolo ko ku zaŋ speed maa kana ti gariti zuɣu fem ka ti dolo naa zuɣu gari ti nyɛla o paakila loori maa zaa ka chaŋ bindirigu ko yɛn da Mami ado jerem yela. Don't lie ata ko minimane. You understand? So because I'm a problem. La lor ma be la saren ma di kum kanyen dadam bi kam be palma zo. Ay mim ni nyeful ko cha. Di nyelo na chen me ay mim no chen no to fa nyeful ba ma. Ni mi la nyeful ma ko kwa chen mim no o chen no o malama chen na to fa ba ma. So ay to musul ko gar. Understandable. So en zanan ta sol ka ga tinya bandirgo dab ka chen. Talan kunya na nyu saren ma. You understand? So man no commercial nzang nkwal vaga nyala be like to youth ma kan kwen pam jande te pang matum manga zel pan shanga ban zel na to dwell ma ka to dwell dan to na to dwell sham and pamba ma me baza yenen zel lo ma ba ya dibo yenen zel so you should be an example for us to what to see and then follow. Understandable. And to Tamale mayo o duhe pam o pang o ma ko nege o ku ba un sabe shedan pang o ma o pang o ma ko yina tan nan wula ntiche kasolo ma bang ne bam pigo no tum shel mo shir mile me be o shir nyala munyen tumle ama or palen doya ka ban yara like ka to kum garalir ka de be ka satam min ba ka na ye yokoro de sa de bo vela manu kum mal shel mbala ba digi non ka ti samoas manu kuma pa yeto anyala de chanla so kamaza Hassan because chaka yere chanla so kamaza Hassan de ba bande ti yango asanzan ma lawmakers because so far as to start a program de nyala te palon zotin yan nan sham ka bi hagoto in chan ve yan ngazantiti te ban ma zo don ko bi nyama kama wala ti yango asanzan ma ta table kama regional minister mayor kama sina brother ni yelma o bi ya pam avant la labo so o bi ma chama kama wala ka pala ma zo non chukt na zo ka dende sin bi hago ma melzen shankar ba to ma na za te dim solo dan la pan second point nyama kama wala te dim solo ti yam pi ban yan leadite tem pi mi ban non sound minded kama ba mal vision sa champion ban ma polo although te mi politics pa play role pam te Ghana ban sha kan polo but de sim sin kama tri ya pum to koran la sum to sotna zo ngombe yo mama tambo no yular pete jume a legacy pumpon yin mama patin di kapiga na atum selo tumazante selo ma zon abatum so on an shema a legacy nyala dim kan yele den kat satenti muzo se pila tension to tetelo yala onno ngo kan ka chang ma ton pon yin o success an kana ma den sankana de pete jomo zon o kula yina tan nan dan vela tele hin yimna tapo tan mamma zo ma pa banku be pala ma zo duro lo nan ben nan yina bu zom na wonya vlinya za inga ay bara moto nyin nan very careful ami dur la lori nyin la nan very careful anya la tan kenda nyin nan very careful because nya vlim biane mbor bune aba ba ma din ka to do lan to bonya do zo te kwanta man pam ka to dole zelsman nya sham ka bam be samba ne be ban perna tamana ka ba sat lehte ka biaguma non venya ngazantiti ma pam pour son umala ni vo yiro exemple ngume mona ala jisa de chairman commander okay commander I leader ten discuss le to ashera ma wallahi kaman I liho before ko na go chairman banda pun ku biala zon zon gol punde nan ka marago ka biagu ka rechan venya I liho kama akulio ma ben shakam ne kama beto pigo leader because justice bi osan akulu kayama ka cha kayama dozo mal pour son dan kama zana tro ka pour ni mama ne te samba na listeners zasa na programme de pour sponsorship mon anto zana da bilen na tin management ma ka ko halezanta dozo te pa na ndo so